Manipur की लैमाइदगी मयाई काबा ड्रग्सिंग मरु फंगना मुथतखिनबा चंगसिलिबा वार ऑन ड्रग की कैंपेन माई पाकना पांगथोकनबगीदमक ngasi चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना चेयर लौदुना सीएम सेक्रेटरिएट असम राइफल्स एनआईए एनसीबी एनएबी पुलिस अमसुंग होम डिपार्टमेंट की मकोक थोंगबसिंग यावना मिफम पांगथोकरे मिफम अदुदा मणिपुरदगी मयाई काबा ड्रग्सिंग मुथतनबा मणिपुर लेंगाकना चंगसिलिबा वार ऑन ड्रग की कैंपेन असि माई पाकनबगीदमक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अमसुंग जुडिशियरी ना माना लौगदबा थौदांगसिंग अदुगी मतंगदा कुपना खनकी हाइरी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह मथंग चही की जनवरी 3 मणिपुर लाक्तुना मोइरांगी आईएनए पांगथोकदबा थौरमदा सरुक यागदौरी अमित शाह की मणिपुर खोंचत असिगी मांगोइनना ngasi mahut RD&PR मिनिस्टर वाई खेमचान एजुकेशन मिनिस्टर TH बसंत अमसुंग मोइरांग एसी की MLA TH हांटीना मोइरांगी आईएनए दा चतुना यंगसिनख्रे मिनिस्टर सिंगना फिचाम हुंफुमंगा वांगबा फ्लैग पोस्ट अमसुंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर दा बोम अमदी नोंमैना सोखिबा युम यंगसिनखिबगा लोइनना ब्लैक टॉपिंग तौगदौरिबा फुटपाथ सिंग सुकोइना चतुना यंगसिनखि यंगसिन खोंचत अदुगा मरी लेनना mahut RD&PR मिनिस्टर वाई खेमचान हाई यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इम्फाल लाक्लगा प्रोजेक्ट कया संगागनी कया अमना जत्रा हुलमगदौरी मसीद नतना चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज संगारब मतुंग मोइरांग लाक्लगा INA दा फ्लैग चिंखटकनी तोगान प्रोजेक्ट कया संगाबा जत्रा हुलम क्या चंथबगा लोइनना यार मोइना चुराचांदपुर की मेडिकल कॉलेज संगारमगा भारत की INA फिरान से मान सेक्रेटरी मोइरांगी ग्राउंड से पब्लिक मीटिंग तौजगनी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन ngasi hakthengna chatuna pangaida leiba forensic science laboratory की फिबम यंगसिनख्रे चीफ मिनिस्टर ना laboratory asigi anoba khutsu khulai sing amadi laboratory asi ningthingna mathau pangthoknaba yangsinki केस अमा पंपुंग फाना लोइसिनब होटनबदा चंगलिबा मतम अमदी एक्सपेंडिचर हंथनबा अनोबा मखलगी इक्विपमेंट सिंग अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग हापकनी लोइनना फोरेंसिक साइंस की बिल्डिंग असेसु अथुबा मतमदा अपग्रेड तौरगनी हाइनसु थाजबा पीखी था की कुलुमदोगी निमिदांग पुंग 10 मखाइरोम ताबदा पलेल ममांग लेकाइदा लेबा पान दुकान अमगी ममांगदा थोखिबा नोंमै कापकी थौदोक अमदा पोट लेबा लाक्पी नुपी अमा नोंमैना पांदुना लाइकनबा ngamdana लाइकिदबा अदुदा हक्थेंगना चेनरीबा मयांग इम्फालदगी कोंखाम बिरजित अपोकपा नबदीप ngasi CJM थौबालगी कोर्टा पुथोकलबा मतुंग मखाताबा वाहंग पाहोंगीदमक निमित 15 निगी जुडिशियल रिमांडा जेल थाजिनख्रे थौदोक अदुगी मतांगदा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना बिरजितपु था सिगी तांग 14 दा इम्फाल की मफम अमदगी पॉइंट 32 गी नोंमै अमगा कापा यारिबा मरु मंगागा कोनना फगतखी निमित अदुदा बिरजितपु पुलिस ना CJM थौबाल की कोर्टा पुथोकलगा निमित 3 की पुलिस कस्टडी रिमांड लौदुना लेरखिबनी जेल दा थाजिनख्रबा बिरजित पलेर पुलिस स्टेशन दा मणिपुर पुलिस टेलीकॉम ऑपरेटर ओइना पोस्टिंग तारगा लैबनी थौदोक थोकपा निमित अदुदा महाकना नोंमै मचा अमा पाइरगा पलेर ममंग लेकाइदा लैबी तरुबी कौबी नुपी अमगी पान दुकान दा लाक्लगा तरुबीगा खनरकपदगी बिरजितना तरुबीबु नोंमैना कापके तौबदा तरुबीना बिरजित की मखुट इंथोरकपदगी दुकान अदुदा पोट लैबा लाक्चबी मोइरांगथेम जिमी दा नोंमै मरु अमा पानबदगी जिमी लाइकनबा ngamdana लैखिदबनी थौदोक अदुना मरम ओइरगा मियामना इरांग हौरक्तुना पलेर पुलिस स्टेशन की अरीबा बिल्डिंग सु मैना तुमना थाखिबनी अमदी तरुबी की पान दुकान सु खोइसाउनरबा मियामना थुगाइखिबा लैख्रबनी युवराज बीर टिकेंद्रजित की मपोक कुमोना लाकपदा लमदमसी की मियामदा चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना याइफा पाउजेल पिरकली लोइनना बीर टिकेंद्रजित की मथौना मरिंगजेन लैबा ममा लेबा किदमक खनबा मिसक अमा ओइरमखी इमा लेबा किदमक थवाइना पोंथा पीखिबा मिसकनी ngasi gi हौरकलिबा नहासिंगना बीर टिकेंद्रजित की थौना लिंगजेल तमजनफम ओइरगनी हाइरदुना माकी मपोक कुमोना लाकपा असिदा मियामना बीर टिकेंद्रजितपु निंगसिंग मिनसी हाइरी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्न लैबा खोदामभाई विलेज की खुंजा सिंगना क्रिश्चियन लाइनिंग चटपा होखिबा अमदी आइमोल बैप्टिस्ट एसोसिएशन ABA की मखादा लैबा खोदामभाई बैप्टिस्ट चर्च की चही यांखै सुरकपगी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2022 ngarangdagi numit nini chupna church asigi ground da pangthokre The Lord has done great things for us haibat himda pangthokiba golden jubilee celebration aduda Council of Baptist Church in North East India CBCNEI gi mission secretary Boipu Sarto amasung youth chairperson B Sophiana speaker amasung moderator oiki
Golden Jubilee Celebration asigi mapung oiba thoramda Aimol Baptist Association ABA gi Executive Secretary Semi Sartona celebration adugi ningsing nung monument ama maikum hangdokhibaga loinana ABA Palel area gi Superintendent Pastor KH Jingnung Sana souvenir amasu release tauki amadi souvenir editor SH Khubboy MCS na souvenir gi maramda wangangki amadi tongan ba miyoi sing loinana khul asidagi mayumpan khrabi ningol singda khudol tamki ngasigi thauram aduda khul kayadagi lakba religious leaders sing village chief sing village authority members sing khunja sing amasung miyoi kayana saruk yaki Manipuri Sahitya Parishad Thoubal District Masa Wangjingi Kunsuba Chahigi Mifam Galoinana Chefong Amasung Lairik Pongbagi Thauram Ama Ngasi Khorirol Sanglen Wangjingda Pangthokre Ngasigi Thauram aduda Manipuri Sahitya Parishad Imphal gi President Longjam Joy Chandra Saknai Rabi Ayibi Amasung Ningol Khut Manipur gi Pauktak Loi Yengkhom Indira Khorirol Sandok Lup Wangjingi President Tongbram Babulan Amasung Manipuri Sahitya Parishad Imphal gi Secretary Dr. Elangbam Priyobartana Chingba Maruiba Miyoi Kayana Saruk Yaki Manipuri Sahitya Parishad Thoubal District Masagi Layoi Khraba Thaumi Ahumgi photoda Laisu Katun Hongdokhiba Thauram aduda Lup asigi Secretary Sarat Salamna Lup asina hokhiba Chahi Amada Pangthokhiba Khorirol gi Thabak Thauram Singgi Marik Chumba Paudam Thamki Tungda Manipuri Sahitya Parishad Thoubal District Masagi Chahi gi oiba Khorirol gi Chefong Khori Ihul Athoiba Mitungna Hongnabi Matungina Phongki Chefong asigi editorna Sanasam Nabadipna oiri Ngasigi thauram aduda saknai raba aiba Moirangthem Rajendra na iba lairik mangasu phongki thauram adugi manung channa Manipuri Sahitya Parishad Thoubal District Masagi chahi laisilaba thaumi sing amasung Khorirol gi lamda thawai yauna chel chongliba aiba aibi singdasu achamba khudol sing tamki Manipurda khundariba Anal Kanglup ki manungda ama oiriba Anal Khuleldagi horakhiba Paharang Pasel Sagai gi Naha Singi Masa Mau Phana amasung Manglomda Changsinba Kanglup ama ohenaba pandamda Paharang Pasel Youth Awareness Program ama Chandel District ki Samdil Khulel Community Hall da pangthokre Not by might not by power but by the spirit of God haiba thimda pangthokpa awareness program adugi matangda program coordinator Pasel John hai Anal Singi manungda Anal Khulel dagi haurakpam oiraga Ngasidi Chakpi Karong amadi Chandel yauna mafam kharada khundaduna leiraba Parang Pasel hairiba Sagai Kanglup asi yamna sothana leiba Kanglup ama oiri Aikoi gi Sagai Kanglup amadi Anal Kanglup asi kamdauna chakhatkadage mapung oina nahasing kamdauna mayai kaba nisadagi lapna leigani lining lambida kamdauna chatkani amasung society asida aikoina kamdauna mimanana tinagadage haiba adu Nahasingda wakal tahanbaga loinana Parang Pasel Sagaida leiriba aikoi masel amaga sakhang maikhang nanabagidamak awareness program asi pangthokpani haiki 29 December 2022 sida koigi anal gi koigi parapasel koigi imung parapasel imungi koi youth awareness ama tawjabani se awareness sida koise parapasel imung singse koise yamna Sotana Laiba Amasu Oya Koigi Kano Koigi committee Sida Sina Koigi using se Kamaina Pung what the Haidina Sina Koina say youth awareness program is in Germany. As awareness program Sida Koigi component Krale Machakrale Koigi mentally prepare on Nagi using the Aduga fiscal issue Uzikandi me Masa Azana Kanota Dana Masa Singse You Taglaga, Zakjarga, Sumaina, Mang, Loso, the Quina, with awareness, the physically super, most aware of Honba, Duga, spiritually, Quigi Shore, Lamida, aware of Honba, Duga. Overall, the socially, Aquina, society, the Quina, Tin Mamatamda, Quina Kamina, Tinga the gay, Hanagi, aware of Nagi, Sinjapani. This is the Quay, Taina, Quay, Parapasela, Quigi, Imusing, say, Taina Quay. Kenoda anak pulenda pulap leirami hojikti mafam jaga dat karong dasu khara leire Western Valley area dasu khara leire hojik koi Green Hills area dasu khara leire aduga hojik Chandel area Mahai area sida khara leire hojik akoi masi akoina masi youth awareness se pangthorga akoi hojik yam laba imung ase akoi gi parapasel gi imung ase sak mai khangna ngai aduga pungning
amata oinangai aduga akhoi jati piklaba jati analse kamaina sempatkani aduga jati maksida kamaina nungsi channa leminangni haina bege se haina ngai ge se akhoi youth awareness program se pangthok sabani haina sita thamjai